Karaida ike una Ebajet lo karu ka lo ebuniti lo ilukumini yare akaisari uni ka ilukumini yare akaisara luongon kito ni tulo ni na kaisa kanyaluare ichunya kikanyare kitiri anike da ikaru lo apia ilo ija angeta kin lo ilukumini yare akaisara luare keda kaisara luni lo ajare Ebajet lo itulo ni na kaisango na lukanye uni chunya kidio irio ngeta lo ajoko taukesi kada kiti Kanu ekidio konu tunaya pia no Etiakunitai to Akoru matia kasaija minister lo pia lo apesikini akwa puoko Ebajet kana ongone tengesi abalebe ibiloni nepetai akwatake ditomono bone Etiakunitai Kanu aike una Akoru ibore ichari to sirio ngeta be ikidio konoi Jessica umodo ngesi apolo kinitona ingai to ikeda ailipana korio ngete lo jokota upelam Uganda Ije riorbe ikapun body dia duta kita Akoru umo kini jebe to Ebajet leto etonomon Soroti district kere ilo tojo under agricultural production ina kita milioni mito monobon as a capitalization grant so ibala kapa Akoriok ari yongeta liyaiti across na Akorebe mamchabo emisane iriana ikora kijo milioni to monon Iwanyin debe angini toen eneje surote pira domo ne peta isirigina kwatata kediyare adawne karu kere so ijai imoru kikini eworo dari lo se national budget digest aytete na rebe dobo do bere e kore leto lo muni lolo kasiti bale pungi tara ibo ime ikine misani ori akumoti ora una korne nyarte backbone of Uganda something very meaningful Odumuta Akorioko agogonguna aswam atolomuni nyamata kede adumuna kiriantune nyareta ebe koto na loso middle income status polo kinitona kironu apia iko district aloko soroti Samuel yangu ngesi neritebe ekarulo apia ilo ebuniti mame patanare district ale munitunga kotomo Akoru Jekiti national budget Akoriok sirigili kidioko ido jeni be oto ma kwapu kere e pole peroto ritunga etolomo ikapun kede pole peroto ritunga domuni sirigin ngesa Akoru akes polo be lipingo apugan macheto ngarna ngene opere gwa ni sirigili poto ma Akoru anu ane be itemo kine je otene jatara Akoru ko kwapa ngene kuseli kwamin ina kiti soma mi pera ko toloma Akoru na chai na dumna sikapun soroti district je kwapu na arai eje kuseli kwamin juljula Apolo kinitone icholongelo thithirete marapai soroti district Simon Peter metu ngesi ebalebe mam ngesi moni kina kede Ebajet lo tutubaira bet Ebajet mamo just kede priority le pol arabonti kapunu le po ni kamuta Akoru so Akoru abetiti yake kini kapunu at least 10 trillion. Kanuka TV East Abraham Elapo ko district alo ko soroti